Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babu ta'jilil iftari utawi kiku ngake-ngakeaken mokel buka. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Abi Hurairah, sami'tu tau krungu sapa ingsun annabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi, rupane dawuh la yasumu ora kena poso sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. La yasumu ojo poso sapa ahadukum salah sijine sira kabeh yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Illa kejaba yauman poso ing dalem sedina qablahu ing dalem sadurunge yaumul Jum'ah au ba'dahu utawa napa niku sakmarine dina Jumat. La yasumu ojo poso ora kena poso sapa ahadukum salah sijine sira kabeh yaumul jumu'ati ing dalem dina Jumat. Illa yauman kejaba poso sedina qablahu ing dalem sadurunge yaumul Jum'ah au ba'dahu utawa sause napa niku au ba'dahu utawa sause dina Jum'ah. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an mereng langsung dawuh dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ahadukum yaumal jum'ah. Cak apasa salah situng di antara nabeun kapi yaumal jum'ah apasa ning are Jumat bede taksis mun tak Jumat tak apasa lane ka mun tak Jumat tak gelem awasa, maka larang di Kanjeng Nabi kecuali apasa sehari sebelum yakni hari Kamis au ba'dahu atau apasa semarin hari Jumat berarti hari Sabtu. Anapa mak larang ning hari Jumat mentaksis mengkhususkan puasa di hari Jumat padahal afdalul ayyami yaumul Jum'ah. Karena ning are Jumat nika are telasan yaumul Id. Nah, telasan nika dianjurkan untuk makan. Baik telasan Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka tak oleh apa asa mon telasan. Nah, karena are Jumat nika koca Idul Fuqara. Koca telasan kang goreng setan di, maka ning are Jumat soro ngakan siapa sah? Pertama, yang kedua, karena ning hari Jumat nih kayak kocak yaumul dzikri, dina dzikir. Lamun apa sah? Loyo. Tak kira dzikir karena mikir tabu lapar. Nah, maka ning hari Jumat menurut pendapat Imam Nawawi ini adalah ad-dilalatu dhahirah liqauli jumhuri ashabi Syafi'i annahu yukrahu ifradu yaumil jum'ati bis-shaum. Pendapat jumhur ashabu Syafi'i maka hukum orang ifradu yaumil jum'ah bis-shaumi hanya menyendirikan hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, maka hukumnya makruh. Nika pendapat ashabu Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i. Kecuali yuwafiqu adatan lahu, kecuali hari Jumat kelak
nepae atau ketepaan bareng pengadatan kebiasaan apa sah biasa apa sah ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 ketepaan hari Jumat tak masalah atau beda orang anadar benih anadar tina munadar anadar tina tetap betal nadar engkau apa asa hari Jumat maka nadar tak yang kep nikah nadar betal berarti karena anadar nengare apa asa nengare Jumat tak masalah paham nih gini jadi orang anadar engkau mun hasil apa asa nengare nadar engkau mun hasil apa asa hasil neng hari Jumat wajib apa asa karena wajib nama karena nadar lah saking ketepaan neng hari Jumat tetapi mun langsung eko caaki engko mun hasil anadar engko hasil mun hasil engko anadar mun hasil apa hasil hari Jumat berarti ampun mengarah dekat hari Jumat tetap hukumnya makruh kecuali tepat ada pengadatan tepat tanggal 10 bulan Muharram misalnya apa sah tepat dengan hari Jumat tak masalah fa in wasalahu bi yaumin qablahu aw ba'dahu engki mun beda orang nyampung saare qablahu atau saare ba'dahu saare sebelum berarti are Kemis au ba'dahu utawi sampung kalaban semarin are Sabtu atau netepen deka ana panyamana pengadatan maka hukumnya tak masalah baca lebih biasa apa saja ya apa teluare keng ketepaan neng hari Jumat maka neka tak masuk hukum makruh atau nadar engkau mon sehat engkau apa asa ketepaan apa asa neng hari Jumat saking ketepaan beres neng hari Jumat fala yukrahu maka hukumnya tamak makruh. Taib aneka larangan dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ki pendapat Imam Ibnu Hajar nikah jadi mun tepak dek ke pengadatan sebiasa apa sah ayyamul bid atau pengadatan dina napanya mana sebiasa apa sah saking ketepaan hari Jumat punten tak napanya mana tak mengkhususkan dengan hari Jumat tapi sebagian para ulama enten memutlakkan napanya mana memutlakkan larangan hanya saja istithnaan pengecualian mun sampung saare sebelumnya bi saare semarena lain aja dia baik ajuria nazar baik jeria ketepaan baik jeria ayyamul bid tetap tak oleh kecuali sampung bi are sebelumnya ben are semarena beda saya memutlakan nggak aneka ya berarti tak oleh apapun alasna apa senengere Jumat neka mun etan toaki kecuali saare sebelumnya ben are semarena nah neka saya tak apa nah Imam An-Nawawi adabu apa hikmah dari hadis ria maelarang apa sah nengere Jumat atau ifradu saumi yaumil jum'ah ni maelarang bi Kanjeng Nabi mengkhususkan atau menyendirikan hari Jumat ni ka apa sah anna yaumal jum'ah yaumu du'ain wa dzikrin jadi Imam Nawawi hikmana dari hadis ni ka mergan elarang bi Kanjeng Nabi sebab ning hari Jumat aneka dinah doa bentina adik dikrer wa ibadatin yaumu du'ain areh hari doa wa dzikrin hari berzikir wa ibadatin ben hari beribadah jelas orang mau napasa ngurang ini kah dikir males doa males baca Quran males loyo kapi iki karena aben ne kampon loyo wa ibadatin apa isane ibadah banyak minal gusli mandi ning hari Jumat sedangkan orang apasa ning orang apasa tak oleh mandi iki mandi gersegeren ya sedangkan ning hari Jumat soro mandi soro
napa tabkir soro pelaku jalan Jumatan nika. Soro pelaku mana jalan Jumatan. Ya tak kira aku laku tedung. Ya. Kenapa? Karena apa sah? Banyak ibadah wastimaul khutbah ngidengake khutbah dapat ke masjid awal ya tok orang lapar akhirnya duta serondut. Padahal ibadah yang hari Jumat termasuk istimaul khutbah ngidengake khutbah. Makanya ibadah seneng hari Jumat nika banyak pun ibadahnya. Sedangkan mereka apa? Pasti ngorangin ponan ibadah-ibadah dengan hari Jumat nika. Makanya ada Imam Nawawi, aneka termasuk al-hikmatu fin nahyi anhu. Hikmana elarang bi Kanjeng Nabi apa sah khusus apa sah dengan hari Jumat. Karena dengan hari Jumat adalah yaumu du'ain wa dzikrin wa ibadatin. Karena dengan hari Jumat nika adalah hari doa, hari berzikir, hari beribadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lanjutan Ibnu Nawawi fastuhib maka fastuhibba al-fitru fihi. Maka dianjurkan orang Islam dengan hari Jumat jabasa al-fitrah. Soro mokel. Fayakunu a'wana lahu ala hadhihi al-wadhaif, maka tak apa asana gela akan membantu yansyatu wansyirahu laha, semangat dalam beribadah, semangat dalam berzikir dekat Allah Subhanahu wa taala, dalam ngelakonin napa gela tikir beribadah selain wastildzat wal iltidzadu biha, ben merasakan kenikmatan tikir dengan hari Jumat. Yang ngerasakin tikir nikmat dari macam dengan tabun dan lapar. Orang yang mau lapar cek nasihat teh. Maksud Jainuddin MZ mau lapar, tak masuk. Nyuruh dengto, orang nyuruh lapar berarti aja. Mau tengah lapar nengamukan, ngamuk, mak ngamuk lapar. Masih tahlil karena tikir, keng lapar sih datang nyoksok pak. Dah lapar ya. Amin bayi nyoksok ya. Amin. Tuli pakai luar nasi aja lah. Abid sekoner wah, celurusan tabu sampean. Tak keneng. Pah pidato, pah abid kelu sa pidato. Amon tahu ayat toh deki lengera. Nyari senyaman sa pidato nge. Pas ngideng lapar kapi terus tawa. Mangkan tadi orang yang sa ceramah nih kan tadi tokoh masyarakat nih ya tak cukup pinter, kudu cerdas boleh. Kudu tahu dah audien dak sedeteng. Oh ngantok, tapi bukti awai tok. Oh lapar. Ya cek tapi cek jeng lanceng. Lapar. Maksudnya kan mak tahu mau ning cek lapar, ora nyoksok roh. Gusti Allah, saya David, lapar je lah orang je, tuli pak keluar perengan je, muntah ada deki ngaltok kapi dal sandal je, berai mau orang lapar nanti kena yang beda tu, pano cong, atraka cong lapar kok mah mulai kulaku sampai beduk. Awasah tak ngakan ya nggak mau kongku makanya dengar Jumat tak bagi apa sabi Kanjeng Nabi male nasyat insyirah nasyatin wan syirahin supaya abad ni betul-betul semangat dalam ibadah dengar Jumat ni min ghairi malalin wala samatin tanpa beda pusen kimula lapar ni pusen bonan maca Quran tak padeng atikir mulai sayup-sayup sampai suarana. Ada saya baca sekali tikir lah, nggak weruwe maunya. Nah, ini kesetiti sebagaimana orang ibadah haji neng yaumi Arafah, maka sunnah akan kui orang se wukuf neng Arafah, sopaja tak loyo orang se wukuf neng Arafah. Sunnah ngakan tak bagi apa sah karena ritual haji kebanyakan al hajju
Arafah. Orang haji ki mereka dina Arafah. Maka yang Arafah kan kui orang se haji te bagi abasa. Orang se tak haji soro abasa ekoca abasa yaumi Arafah. Ya Jumat ki sini kah? Kan kui orang se Jumat banyak sunnah-sunnah nah. Nggih, sunnah-sunnah nah. Ning hari Jumat akhir ada sek lakone sunah-sunah ibadah ning hari Jumat tak maca surat kahfi ya tak mandi leluyu kapi monan tak berangkat tabkir tak berangkat lebih awal cara leluyu engki boleh lek ya di ngaki imam siapa kasa waduh abid ya jadi kita berangkat ke masjid lek ya di ngaki kada waduh ya ta are sholat Jumat sik becer ya burung nya maka neka debuna al-Imam An-Nawawi maka dianjurkan kangkui orang Islam orang sedeteng ada hari Jumat gelek napa disunahkan untuk tidak berpuasa pendapat Imam Syafi'i mon orang apa sah hanya mengkhususkan dengan hari Jumat sing ngurangin kegiatan-kegiatan dengan hari Jumat hukum makruh. Nah karena fadilan orang apa sah nabi tibi fadilan orang apa sana bi bahkan sebagaimana kaula toman nerangaki keistimewaan di antara bekto sampai maghrib umpama bener apa sah saare apa sah maghrib abuka tingbon mare maghrib karena pun kekenyangan dung tedungan pang tapangan tang gentangan tayesen kelaban ibadah lebih utama tak apa sah keng bisa di ngodiin bekto mare maghrib sampai isya Ihyaul Isya'in di ngodiin bekto kelabana tikir baca Quran ratibul haddad salawat bendikir-dikir selain sampai intidharus shalah kambi adan te mason salat isya gele ane ke lebih afdol nih kah bisa bejeng awabin 6 rakaat nya kencer padana bejeng setahun tining Gusti Allah Subhanahu wa taala karena beda tebu ifradu saumil jum'ah nikah ifradu saumi yaumil jum'ah mengkhususkan atau menyendirikan berpuasa hanya di hari Jumat aneka sebab di antara larang bi Kanjeng Nabi takut termasuk khauful mubalaghah dikhawatirkan terlalu napanya mana dalam ibadah tak ibadah kecuali hari Jumat akhir beda mubalaghah dalam hari Jumat selain hari Jumat tak ibadah akhirnya apa? Aneka kebeteraki cara mubalaghah sing aneka sehingga yuftatanu bihi sebagaimana yuftatanu bihi kama yuftatanu bihi qaumun bisabat orang Yahudi mun tak nereng Sabtu tak ibadah bener are Sabtu ni kanggo orang Yahudi are Ahad kanggo orang Nasrani kanggo orang Islam ki beneka are Jumat tetapi dalam hal puasa ni karena ning hari Jumat ni beda fadilah nabi tibi beda keutamaan nabi tibi bene keutamaan pasan dengan hari Jumat ni keutamaan kita neka adikir maca Al-Quran ibadah-ibadah selain bene ibadah pasan dengan hari Jumat mun hanya mengkhususkan hari Jumat mun apa bisa lain hari Jumat tapi sampai baca surat kahfi hanya dengan hari Jumat saya sunaki tabkir gulaku di pagi hari berangkat ke masjid hanya disunahkan di hari Jumat dengan luar hari Jumat sobung tabkir marseneka kesunan-kesunan selain maca wirid-wirid berdikir-dikir selain tak bisa kecuali dengan hari Jumat mun puasa bisa bebas bisa hari Ahad bisa hari Senin Kamis kecuali dengan hari Jumat jadi mun mengkhususkan dia ada mun fadilah selain jadi ibadah ini ketineng Gusti Allah bagi beda ibadah na kopeng nggak sampean ngaji nih kah ibadah na kopeng bener ibadah na ku tasbih pian beda orang ngaji salah situ nggak guru kaula ngaji awirit apa capato tasbih ada cetek juli ngaji tok tanah tanya lagi benda nak niat awirit apa niat ngaji ya niat ngaji ya ma apa capa malolo colon ban awirit gula itu wirid beda kena
setir ibadah na kopeng, bener ibadah na colok. Ibadah na kopeng gini ngaki pengajian, gini ngaki ilmu. Kaki mon apa capa melolo, kaki mon omong melolo, mon bi kebi melolo berarti tak memperhatikan ke ilmu berarti. Nah, jadi ibadah na bagi tinang Gusti Allah. Beda ibadah na mata, ajeling gareng toah, ajeling ka guru, memandang ni oleh ganjaran, tentunya dengan pandangan sa'amul jaki. Beda ibadah na tanang, asalaman, beda ibadah na kopeng, ngaji. Dina ngaji, tapi maca Quran, bener kenang ni kata tak tepak, bener tak oleh, tak tepak. Kenang na tak tepak. Ya, maka sopaja kau lebih mancinangan oneng kak ma bejen ibadah tanang, ibadah merepat, ibadah kopeng. Jadi cek sampai ebur campur. Neng hari Jumat cep, omong apa? Ketika khotib maca khutbah, bener ibadah lesan sampian, ibadah kopeng. Sampean maca selawat, fala Jumatalah. Tak sempurna Jumatna. Sampai maca tasbih, bi nagu tasbih, kami maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Keng khotib maca khutbah, fala Jum'atalah. Ansitu wasma'u. Nangeneng ngaki khutbah jiria. Jadi kena Nabi tibi. Lah, orang yang mentaksis apa seneng hari Jumat ni kak ngorangin deka ibadah seneng hari Jumat. Karena mana benar basah. Ibadah-ibadah selain keter akhirnya. Karena apa? Habasa. Makanya di antarana sebagian para guru masyayikh nih kah, dek santri ceknya banyak apa saja cong, ngakan penyaman kaki. Sepenting belajar. Apa saja sekolah ngerok tok, tedung tok sekolah. Adalah apa sah? Talemung ke kelas istiqomah. Ya gara-gara tak belajar aja, karena abang laluyo. Makanya jangan termasuk neng sarang nih kan, neng Mbah Maimun Zubair nih kan. Ane ke toriko ilmu, Gus Baha barang kisah. Ane ke toriko na bener toriko terakat, toriko ilmu. Angok dimah, yang ngok ngacir ngeban monduk ya, terus nyari ilmu. Lah mau na terakat cek neng monduk. Pak Alim kada pas terakat, marin pola terus ngabrem biar nyari kelembang. Bener monduk, mote. Apa semote tangakan ada juga. Ya bukel buana tok. Cak mote bermontung. Apa? Nyari apa, Bang? Kanuragan. Ya tak boleh tak jadi ustaz, tak jadi orang yang soleh. Jadi penangkap jin. Jadi benih coba benih. Karena bedes lebih penting al-aham fal-aham, kama lebih penting penting aki. Karena fadilah Nabi tibi. Paham lagi? Fadilah yang hari Jumat beda mandi, beda tabkir, beda baca surat kahfi, beda wirid-wirid selain, bacaan-bacaan selain, ya. Membanyak solawat neng hari Jumat. Nengki mau lapar tak bisa, baca lapar. Ngorangnya kapimponan. Makanya sampai neng hari Jumat dan kajian Nabi makroh hukum pendapat Imam Syafi'i, orang apa asal neng hari Jumat ni kah hukum makroh. Dalam hadis lain pendapat Imam Nawawi gini kah. Jadi Imam Nawawi ni kah lebih mengarah elarang saumi yaumil jum'ah, yakni ifradu saumi yaumil jum'ah, hanya mentaksis, hanya mengkhususkan puasa di hari Jumat nikah, karena lebih engki peneka deka keutamaan hari Jumat. Ben Dabul Imam Nawawi karena ning hari Jumat jeria telasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdawu, yaumul jum'ati yaumu id. Hari Jumat hari telah. Fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum, maka jangan jadikan hari rayamu berpuasa. Telasan jabasa. Karena jangan kanjeng Nabi yaumul jum'ah yaumu id,
hari Jumat hari telasan, fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum, maka jangan kamu jadikan hari raya itu untuk berpuasa ya, illa antasumu qablahu au ba'dahu, kecuali apasah sebelum hari Jumat atau apasah semarin hari Jumat. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdawu, "Man kana minkum mutatawwi'an falyasum yaumal khamis." Barang siapa yang ingin melakukan puasa sunnah daripada 1 bulan minasyahri, falyasum yaumal khamis. Maka apa senang hari Kamis? Karena nang hari Kamis esodoraki amal perbuatan kaula manjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Neng hari Senin jangan Kanjeng Nabi ma apa seneng hari Senin? Fihi wulitu, karena neng hari Senin engkau elaraki can Kanjeng Nabi. Neng hari Kamis amal ibadah selama seminggu esodoraki dekat Allah Subhanahu wa taala, ben engkau tero amalan sodoraki dekat Gusti Allah engkau catat dalam kebadan awasa. Maka namikum mutatawwi'an minasyahri, barang siapa yang ingin mengerjakan puasa sunnah di 1 bulan, falyasum yaumal khamis, maka berpuasalah hari Khamis. Wala yasum yaumal jum'ah, dan jangan berpuasa di hari Jumat. Fa innahu yaumu ta'amin wa syarabin wa dzikrin, karena ning hari Jumat neka are ngakan, are ngenom, are dzikir. Iku aja are telasan. Fakir gula mun hari Jumat biasanya banyakan keluar lah. Merung sekali-kali. Malah letak pecekan bayi. Sampeyan ki seneka mun hari Jumat jalak kok. Jakala bi cenar hari Ahad ta'alak kok, hari Minggu ta'alak kok, hari orang Islam hari nang seneng. Sekali-kali cek kenorjo, gule. Nuting rek ke mesin sek tuting mari tuting mulai karo ron nuting ngedok kenorjo. Ya, Pak ron nuting. Merung ini mah tuting rek. Tuting arwah ka. Kema boleh tuting. Langsung mulai engko karo nyoro nuting jan selake sing kok tak ke wis. Aduh, tepak beluk lah kena. Beluk itu toy uli jan lecen. Minta Mas Dim ben, Mas Bengel, ya terakhir nah. Mas apa? Mas Abadi, yut. Ya terakhir dak Bengel, kabid dak Pak mulai. Memono engko karo ngocak ngeterakin ni jan. Mun ke ada norjo karo nuting. Ting nuting mulai we karo nuting ngedok tadi peste. Ma bogo po senyati engko orang nandi cucin marah kakek sate kok jan lake. Wah. Pak sate kumu melolo. Ya. Dadi Dawuh Imam Nawawi ini fa innahu yaumu ta'amin wa syarabin wa dzikrin. Karena ning hari Jumat nek apa seneng pon cek dut rondut. Jumat rondut, nyerodeng to, mah nyerodeng lapar dia, lapas. Jumat nyerodeng. Ada bendera orang, haru aden kelero. Rela lapar. Mati ada imam malah tak cocok. Yang mau lapar ada bendera orang, mon mah tak bisa kong. Kita lapar aja nah. Mangka ngakan, pakenyang mon hari Jumat aja ben. Merum. Sekali-kali dia malah tak mie ceplok, mie telur, mie ceplok to. Merung, jadi bedeger teger kabe. Sampai ke akhirat kuaku. Daging nih sampai jadi kakanan orang swarga. Daging nih kah. Oke. Sayyidul idam apa jangan Kanjeng Nabi? Al-lahm. Gus cukok paling utamanya cukok daging jangan Kanjeng Nabi. Karena sampai ke swarga kuaku beda daging, Pak. Daging. Ngakane swarga wi lek ya, kuaku benda daging semelen ben mondina. Daging mun tak korban tak ngakane daging, repot sampean hari Jumat. Jumat aja keluar, di Nabi dene keluar den to. Dadi teger ka oreng. Ya, hari Jumat hari nang seneng. Neka sebagian guru mun hari Jumat neka santrono anu napa soro da pemandian apa seneng mun Habib Umar bin Hafid neka mun hari Jumat santren neka bodak pengkir tasek tafakur masak kasa
Apa sah tidak benar orang. Ya. Ya, jadi lima kana yaumul jum'ati idal usbu'i kama anna idal fitri wa idal adha idis sanati. Sebagaimana hari Jumat aneka adalah hari raya setiap minggu seperti hari raya Idul Adha dan Idul Fitri di dalam setahun. Jadi dalam setahun berarti telasana. Telasan kurban, telasan Idul Fitri. Dalam seminggu juga beda telasna. Apa telasna? Hari Jumat. Mereka kocak Idul Usbu'. Napa? Telasan seminggu. Setiap minggu beda telasna. Yang peneka hari Jumat. Nah, jadi mon can Kanjeng Nabi, mangkana minkum mutatawwi'an minasyahri falyasum yaumal khamis. Siapa orang yang taro apa sa sunnah dalam sebulan, maka apa sa ning hari Kamis. Wala yasum yaumal jum'ah, siapa senar Jumat karena hari Jumat jere fa innahu yaumu ta'amin wa syarabin wa dzikrin, karena ning hari Jumat engki peneka are ngakan, are ngenom ben are atikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Iki adapun banyak keistimewaan ning hari Jumat ya. Keistimewaan ning hari Jumat Allah Subhanahu wa taala napa nyamana tak beri tak paparing kecuali ning hari Jumat. Ning khusus ning hari Jumat ni Allah taala aparing sesuatu sangat mode murah meriah. Mun cara ring pasaran pasarna Gusti Allah hari Jumat. Pemunya ibadah, pemunya dzikir, ilahi stulil firdausi ahla, maca nikah, maca surat kahfi, banyak maca selawat. Oyo pun selawat ning hari Jumat. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha, karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan sesuatu pemberian yang tidak diberikan kecuali di hari-hari tertentu. Bada nafahat, bada paparing dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, ala fata'arradu laha. Jangan sampai tak melo. Bodoh ada bu hari Jumat sebelum subuh. Jadi hari Jumat sebelum subuh jagalah. Istighfar, awirid, atobat dekat Gusti Allah. Bodoh ada bu hari Jumat ketika khotib toju di antara khutbah dua. Khotib toju di antara khutbah dua. Maka doa tak ada seetolak, ada seetolak di Gusti Allah. Suatu aja terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka suara punya doa ning hari Jumat. Bila berisa ada bakto sebelum subuh, berisa ada bakto ketika khatib tujuh di antara khutbah dua. Berisa ada asar hari Jumat. Maka kocak yaumu Fatimiyah. Dina Fatimiyah, karena Siti Fatimah berpendapat hari Jumat semustajab jadi are compet are. Hari Jumat compet are, yakni ba'dal asar. Nah, sehingga salafun as-salihun dengan hari Jumat baca sholawat, pada maulid, ya. Ini termasuk napa keistimewaan dengan hari Jumat. Ini keutamaan dengan hari Jumat. Banyak debu-debu amalan-amalan neng are Jumat nika. Neng are Jumat wa yaqra'u ba'dal jum'ati qabla ayyatakallama. Dianjurkan membaca di hari Jumat sebelum berbicara membaca surat Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain petok-petok. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan toju pancet tak berubah toju. Toju ingat tahiyat akhir. Nah, toju senekah. Baca surat Al-Ikhlas petong kalih, Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas petong kalih. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, aneka pendapat Imam Syuyuti. Imam Syuyuti ada a'malu yaumul jum'ah wa lailaha nika yang terangkan bahwa ning are malam Jumat ben anapa ning are Jumat setiap mare salat Jumat qabla ayyatakallama sebelum omong engki peneka soro maca Al-Ikhlas petong kalih, Mu'awwidzatain aneka biasanya masih jami' Pasuruan, wirid na sinekah, Jomon Matuwah, Wonorjo juga sinekah. Nah, monekan tonton tahlil terserah. Mungkin dari zaman mbak boleh tahlil. Mari Jumat langsung afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Engki sampean macam-macam mari sinekah terus aki
Al-Ikhlas petong kali, Muawwidzatain, Al-Falaq petong kali, An-Nas petong kali. Wa yukthiru minas shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Dawuh Imam Suyuti, keistimewaan hari Jumat, soro memperbanyak sholawat ben malam Jumat tah. Naam, wa yusalli ratibatal jum'ah allati ba'daha fi baitih la fil masjid. Sunaki apa jeng rawatib Jumat yang kipeneka 4 rakaat ba'dal jum'ah tapi baitih ye combon bene masjid. Ba'diyatal jum'ah elakonen pene kebanyakan 4 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam fi baitihi tapi elakonen beda compo. Umpama sampean salat 2 rakaat di masjid silahkan. 2 rakaat dedeki compo. Jadi pada oleh masjid elakonen compo juga elakonen. Naam. Wa madza yaf'alu ba'daha wa yamshi ba'daha li ziyarati akhin. Jadi mari Jumatan neka isoro apa banyak ziarah de tantretan au iyadati maridin bereng sake entar au huduri janazatin au aqdi nikahin ning hari Jumat akad nikah. Nah, sebagaimana beri keterangan mun ngabina mun bisa ning ning bulan Sabel hari Jumat. Nggih, nika pendapat Imam Syarah, Imam Suyuti keistimewaan ning hari Jumat. Man qara'a suratal kahf yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya sinar cahaya di antara 2 Jumat. Maksudnya cahaya ate. Orang apa pancet blurek peteng. Ya bener mah genteng je mak, di mah ada orang mah genteng. Surat Kahfi mah genteng, can cahaya ate beri cahaya, apa pada. Tak bingung pi pangeran dia lah. Wah pancet blurek peteng. Husnal hitam, gus bagus orang jeleng. Namun terangaki banyak keistimewaan yang hari Jumat, yang termasuk amalan-amalan juga tak sekone, termasuk mandi Jumat. Mulai bila sunaki, mulai terbit fajar, sopu niat nawaitul ghuslah li huduril Jum'ah, niat mandi kang kui hadir salat Jumat. Hadis man atal jum'ata minar rijali awin nisa'i falyaghtasil wa man lam yatiha falaysa alaihi ghuslun. Barang siapa yang hendak mendatangi hari Jumat, mendatangi salat Jumat di hari Jumat, baik orang laki atau orang bini, keng orang bini tak wajib hukuma bisa gugur kelaban salat zuhur, falyaghtasil maka mandi, soro mandi. Ning hari Jumat ning mandi, so tak mandi sekali. Di hari Jumat harus saya bersih. Dia lho. Kosot kabija. Saya bersih, sapoen bungkona, pel bungkona, tretepan do seram. Pel bungkona, sikatan, pembersih. Kemeng semprot kabeh, crat berangkat Jumat. Dadi orang yang pinggir sambian ro tenang. Nyaber aja. Tak mandi, colon bubuk kok. Kemeng ngebeceng, orang pinggir ketek tok. Bismillah. Aro bener khusyuk mak tak kuat roh. Tak kuat. Atas bobo boceng kabeh. Ngancak ru keburu. Tuli berangkat. Malah tak ngos-ngosan. Bentar dari bungon berkah depan masjid. Allahu Akbar. Bismillah. Ya tak nikmat akhirat tak ngerasaki napa? Tak ngerasaki salat ta. Nah, mandi ning hari Jumat. Mulai dari fajar sampai pelaksanaan hari Jumat. Nah, cuma afdol lah menjelang sampai berangkat tah dak masjid nika afdol lah mandi. Bisa mari bojong sopu, bisa bener-bener laku. Sanmesan ngalak sekali ning kulaku dadi beda hari Jumat. Dema entar pasuruan. Ya kalu ambu kalu. Nyango kalu bontot kada. Ya jadi sanmesan mandi. Jadi dianjurkan nika. Ya. Jadi mandi ning hari Jumat. Ini sangat dianjurkan sehingga apa? Hukumnya makruh sebagian para ulama, sebagian walaupun berselisih. Beda si amakruhki hukum orang yang Jumatan tak mandi je makruh hukum. Tak mandi ning hari Jumat ni kecubuk pun hukum makruh.
Tabekir nika juga termasuk kesunahan. Nomor 2 tabekir, ajalan abak laku Nabi Maji Nawawi Bajaran Timur setengah 10 jam sangat di masjid pun. Mangken kare Mak Rasid. Mak Rasid nika jam setengah 10 apa jam sangat Mak Rasid nih. Jam 10. Saya boleh orang Bajaran Timur sak beli Nasr. Sok masih tak usah speaker santak kecompok Nasr nih. Monya nah. Ora kalah ada dak semenang kapir bi Nasr. Cek ngedeng lagi Nasr mbian pola Nasr apa Nasr iku baca geje. Ora amal Nasr jam padahal ke pasar kinangan nek beli ki koper ke masjid berangkat jam 10. Lah imam mah esoro berangkat akhir baca kanggo imam. Kanggo imam. Ya, nika dianjurkan nengare Jumat sora jalan kado. Wah, hadis lancung bunyak nika. Naam. Kemudian memakai pakaian yang putih, albisu min thiyabikum albayad fa innaha min khairi thiyabikum. Dapun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pakailah pakaian yang berwarna putih, bukan baju yang baru. Lain pi telasan. Mun telasan sora kelambi anyar. Mun Jumatan kelambi sepote. Suplun pote, kelampin pote, sarunga pote. Ota pun tak mampu, pokon kelampi dak beban bebas. Pokon kelampi anyama oleh kesunahan ki nangan neka. Thawb ki anyama ilbas ki anyama libas nyama kelampi cokop. Masih dak beban celeng, dak beban biru tak masalah. Sepenting kelampi pote. Sunnah neka. Benih paling bagus malah Habib Umar bin Hafid selok adalah pote menari Jumat. Tong kata pote. Ali-ali na pote. Sandala pote nari Jumat. Karena kus kelampi berna pote. Timun Jumatan cek ngakui batik Pak Ripin. Cek ngakui batik, ngakui sepote. Khusus neng hari Jumat kelampi pote. Kemudian berwangi-wangi, minyakan room. Paling utama nih kita ke minyak misik. Minyak misik mun minyak nyong jangkui menyandreng mater wah. Ya. Berjalan ke tempat masjid, ke tempat Jumat dengan tenang, tak keburu, sikap tenang dengan cara berpelan-pelan. Gerakan tak menjauhi apa? Tak ketelak keburu nah, tak keburu. Kadang-kadang ki rokok. Tujuh dina ya. Lah cila tahu adzan khutbah lah mulai ki rokok. Haja rugi. Mun kita rokok aneka. Ki banyak neka. Ya. Kesunan Jumat ala kulli hal saya tak oleh cuma napa awasan yang hari Jumat yakni mentaksis hari Jumat muntak hari Jumat tak awasa dan nikah karena yang hari Jumat hari ngakan hari ngenom hari atikir jadi malah semangat dalam atikir semangat dalam ibadah selain dengan hari Jumat mon apa asa hari sebelum atau apa asa sehari semarena hari Kamis atau hari Jumat termoga detail masih manfaat. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pendapat Imam Syafi'i makruh nikah. Hanya berpuasa di hari Jumat nikah mentaksis hari Jumat huwa makruh. Babul witri wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina Muhammadin wa ala عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا حلالا دائما وأخلا أتكيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة الحمد رب العالمين الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وبارها سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خليع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلى بفخر الوجود شيخ بكر بن سالم وكعقل بن سالم قطب الربان وذو السماد الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المالبري والإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهم وفرهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس ثم إلى روحي المرحوم الحبيب عمر العطاس لوان ثم إلى روحي المقدم ثاني عبد الرحمن السكا أولاد مرموح ضرب خاني قطب بالبير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي الطاهر وشرم البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وأفرهم ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى روح الحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن طر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبوتو بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علي بن سقاف والسقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب صالح بن حميد تانغو بن سنهاد بن حامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار الحبيب محمد الهدار ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي هجي عبد الله محسن وزوجته كي هجي عبد الحليم جاسم ثم إلى روحي كي هجي معروف عارفي وأصول مفرم ثم إلى رسول هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويسهل مطلوبنا
ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويكفينا شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يطول أعمارنا في طاعة الله ورسوله وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلافنا الصالح مثل جلس نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.